Right, it's me na mama sakwa copy another news be na very very educated. Way a Sexy Vida and sense some are all can regarding a Gomez ne ex-wife a Rama. Now there's bibi wo hodum kakra me pese me sending information across. Emma wa wunim ne ekoso system na ekoso akra ekoso kumase ekoso viasia fana no wu ne ekoso yenkotie Sexy Vida any Gomez brasisia. Te Nyankopon tua wo ka Nyankopon ku. Won ku a o ma wo to problem afisi e wo won to bi mu da. Yeti apu and man for be di atem be so life be di atem. Comment section I say de nyame ase okọ Canada. Wonim di ato no. Wonim di ato no. Wonim di ato no. Yeah. Sisi okọ hye sa boy akronfo na omo se edu kwa buchie no be Canada. Na waba na o ma kidnap ni bi no. Eho no wakodi mo pre mo ye ya di share na dwunum se me de ma bro che na be gi ku ma bro che na be gi mo se mo wakoto ye de 1 week ba buchiri ye de 2 weeks ba buchiri wo mo se mo wakoto se mo de makofa ba so de makofa ba mo de makoso saba mutim fie mo fie ne de motimi akoda no we de me na mefa ne ba ko tu bedi ba ko yese mo manager mo di adwena hye na dwenim e manager ne man kitwa we ho be bi o so anye oni good place o baby a o bre sisi a wo no be frɛ wa sisi a ohia nipa se o do be din sisa wo de papa ko din sisa o mo papa ko gibisia almost 1 billion. Lucky say ni mia boy na anko say the papa mfa sika na mla no mo so de kwa koye ei omo de kwa koye pipes amani mia e no magye aka 500 aka say Gomez 5,000 aka 50 million no magye papa no 1 billion fi papa no still na omunjai no na danfo odi kodi no obeti ija obefle Gomez ka kire say say next because of friend adamfo na okasa obi anti na adamfo ne nti 50 million okasa na adamfo ne nti okasa nkete na adamfo ne say o flash o unya no o na be frew Simon I tap into it waba TikTok ko abrochire obi wa app ya so le be di say adwuma we ada so obi na wa app we so eno hu se mo send scammer no ana na danfo bi okoka ho two things ada se na danfo bi a yeah so obi di exchange and I say a higher format ni free higher no bi a set se ade we hu se ya donate scammer na nti kakaba na no portfolio format yes ada so obi wa app yi so o follow system no ade so obi wa ha anase na danfo e na di exchange no so akotom obi ba miminti ni nyina ye miminti makofo obi be ye common enemy fight o be akoduru mate because me mate say mo flip papa no papa ne say asem wo ntimi ni mu ni hu nkomo mate makofre ni kope na papa ne say asem wo makofo obi ba na be ye common enemy fight because of me the whole fight ni ko wa kope mukofa we ba anyeye mukofa we ba anyeye makofo obi ba ade ene abroche na oji di kru ana mo di ahye na dwunim se abroche de wo abroche de abetima je ukuru ba ene ono obi di sika na mo de ma no ada se nipa ko no app iso ada se nipa ko no wo na danfo de di exchange obi nim wo frɛ na wonti on ne ko no kra nko on na be frɛ o frɛ so ne kasa ne mma mo di na ko di exchange mo ma ne di de wo ko to na ono wajimi obi a wo ko woni unguta passport o se me ko Canada ai Côte dvoire ne fa ko Canada story I remember no so open intermiti de story ni de open intermiti na story na de Gomez so adanfo ye ono so adanfo no ono be frey story na be ya de aduru ni wakodi nkofo bi nsem ana papa na koji almost
50 million na aye 1 billion na papa na koji papa na kwa jiska ekosi sen anti we na befa kawe ana anti we na befa kawe asa sasa sesia munyina mo mpae ma no so obenya ho api utie Sexy Vida sense ba na say eye ababa wo ya okokoji ni kunu no enkrofobia kidnapping no enti no say bia unnim nkrofo kidnapping na there's a sad name ewo ho edin ewo ho no is Killnet, okay yeso omujuma omudinnie mi chechem kakra de ama o enti wo adofo wo fie wo nuanu mo fie mo ye desperate se bu betu kwan no ma wani na ho eye okwabena ne etu kwan na ono so pipi ni pa no I na tikwa sa no ma okra wonu so be so otu kwan be se be ko Dubai me be se be ko Canada be se be ko America no odi aduru honom wo ya de ekoso e be kidnap o na de omu ye nie misrawo se otu kwan ana opese otu kwan try and get information or baby a wo ko one so you travel and to make sure say unnim travel and to the omu information say whether omu ye legit and omu ye legit and also otu kwan and what Ghana abra we need passport ne ye catch us say obi be from us bra Nigeria oba me passport me bibia ma ho ye kwentia bra Côte dvoire ba me bibia ma na okwabrane afiri ni kuromu oko no kuteska o tukwan akọ Canada na wo Canada na wo na wo di nam Nigeria wo han dan bi wo ho Côte dvoire no wo han dan bi wo ho unhan hotel unhan she ya osebra o ba be bibia ma no adwim o hanti no no afaka ni elidi wa no akodu Côte dvoire no afaka ni elidi wa no akodu Nigeria sisi ade nkrofo bi ye ne se obe do wa lio wa no ba be du Nigeria ho also for scan bra o ba meboa o for scan bra o ba me yese ya ma o ba they will kidnap you ye be ji wato ho o mo be di usika no and omudu usikani we are no masa catch us in order say be settle free no wo say you be convince you be ebia say 10,000 say 100,000 na ni catch us ebia kamiti he na me normally o me madada me na ba be du Nigeria ho ma ba du Côte d'Ivoire ho yes ebia leo shodi ebia leo agio catch me say akwantu obi connection say no na bia na matwe for me ke mi hye ho bio ya mama ba be hye ho na ma fre e bia so misro wo hu de ekọ ye ka kan san agent fo bia ba omo boa ma ko Canada me kwa mama ye mi bia ma me kwa me so me de na ye ready nti no ye omo je 10,000 omo je 100,000 into the first scan bra wa dream ye ha no odada so bra na so betu kwa obo o me ka no kre na akiro oboa se sadie unso bi frɛ wa kokro bi so no okasa don na so okasa coded na ade we emija makwada bia kwa akotomu bi ma eye mija said the Sexy Vida akasa ne Gomez ex-wife na kotomu sa so na makwada bia kwa akotomu no wa mama ne eno na ahimi na ahimi ni na echi sika na omudi ma ne me ma no me nkumi sika me fadi nkosasam sa wo ya de no wa mama ne a upa akoka ho I will not save you we busuafo mo you so desperate for akontuo enti say me ti won wa fra me akontuo connection na de oche na ne ho fun bi na me 52 kwan na wo hefa na oja be kuma na so oja nifa ha de oche ana yem posting yema ni nti ana we ko du Nigeria ba be da me say connection bi na wo pe connection fo a wo ni connection fo chen me wo pe travel agent a media me di na chi oni big travel and talk kese mu a na me at the end of the day no nipa ndi ni nkomo ndi wa ba da me afa akwantu ho we ponzi scheme in human form ye di no say the di Gomez ex-wife no enti wo ma ni ndanti we oli yo a wo ko du kro no so a na ya swap wo no aba ye ja no na wo so akoka ho na wo soso ye behunahuna wabusuafo ni e beji ska free ho the name a da ho no ma aye common the other names ni de minim aye Killnet into wo ha ya hweye e ya de a ekoso mumu bi na moye desperate wa brabomu a muti dase abra ne mama mo crash no mu hweye ni ye be checheche mo adidi busika ye be checheche mo kidnap mo ebia na wo de oti anya ye no ankonya obi anso apena wo da so to wo ana ade ya wo mu ni se wonya obi convince na
What's one is a with you? Now, any baby out, and you call that key, ya blacks for ya, tum for ya. Any baby out, assistant your land, any baby, or come on any partner if you. Now, say, every baby or TikTok, I said the pub, why not a spiritual person? No, Antonia, Mamma, Echo Mukomuno, or being a boy, no, Muti them, no Mudi Sound Cassam. Who other TV stations, so Obeko sending 300 amount 10,000, sending 500 amount 50,000. Now, you wouldn't have Crawford and they are so lame. They are doing. What you mean now? What you mean? Copy station be so. Yes, yeah, Malone, yeah, Bob, in here for Obeko, who Jino, near Saka yourself, our 300 cities bra. Papa twice here, and some of my alone. Now we don't crophobia much more. Who should video a chagu and 10 times video no so? Who should video a chagu TV no so? What the most say? Oh, be content. Abrofobi content. Now I'm not to say school said they you. Oh, that be. See me show information with me passing on. Fatu koto jemu. On sakabia. Fire foot to. Who say when you big car come to us and no pupu ne palma within the hall. When you want shia and koya said I mean peconation man be our yamame na me come a church ya do kwa jawesi queen. Ya kwa jawesi border so you be kidnapping. Near where I sorted money from Obusia for. Where are me came? Do na betie. Now Bible say, Nansen fiti aseni na misuro. Now one na kafra omo Jimmy no omo di Jimmy be ko wom. Now ya omo den. Oh, di omo si omo so omo be ye no. Ya no be ye still maka asem way no obehu video ne. Ye be sa akwa kidnap no. Di etia o pe Canada akọ e dia betwa mempoa. Ọkọ America akọ na da we say nyame ye hira no. We ukodu Nigeria, ukodu Côte dvoire. Nti mesra so betu kwan a make sure say wo ho kakra. So Oshana we need document added through a here your bank statement. Added through a here. And your bank statement. So that build it or kind of say with statement. Ube say this and then I added through our account to be a document be a to added through on your bank statement. So let's say we say for that top send so much sena medical concern in 360 and there were some Medina you miss cover girl so from cover girl me so Macau. Mr. Mankwa, me office was a niska bani di awie ni project no. Esu de bia me office ka ma ne wo problem. Enemremu. Na monte tap sending kan. No so ne de. Tap send here easy, fast and secured way. Ubetimi send this free amanone. Aba Ghana bank account and as a mobile money account. Untia transfer fee bia. Sir, I obey any say. Chine say won ko App Store na Play Store. On download the tap send app no. Or download ya. Ebebu sanso promo code. Oma de pet TV shim. Obenya €5, £5, and answer $10 on his first transfer. And you make kwa friend a catch them. Tabi minyanwe. Esanse tap send at the good news aba. Tap send the gina customers won't or the tap send wallet aba. I know about any say. So your customer who you kesisia. Ubetimi akọ tap send app no no create wallet also. Enti se rate ne kosora now the sika kogu wallet no. Anase mpo betimi atu susu nkakra. Enti abre sema opeso send sika ba Ghana no. No anse wa send sika na ba Ghana. Anase oba o my Ghana mu a watimi use sika e wo wallet no no. Tie. And you said to say you use momo Ghana hayru. Sa pepe. Se si tap send that trena shim. Kopiem wo United Arab Emirates, Netherlands and Austria. Tap send na. Papa no.